Ojeko, edete, baba Manda je ovdje, njesmo se odavno čuli. Zadnji put smo pričali, a sad da nastavimo. Vidiš da imam novu maramu, to je meni moja Marina, kupila poslema 2 godine, ali eto stara baba, pa sam ja to četo, nisam zaboravila, nego nisam htjela da mijenjam svoju drugu maramu, jer znaš kako je jednom kad se naučiš na staru maramu, nije li to je grota. Grota je to baciti. Šta je bilo zadnji put? Dosta vas je pitalo, kaže, baba Mando, dobro keklaš. I kaže, ove što hoće da se udaju, onda valjda hoće one da se pokažu kako one su dobre kućenice. I onda vele, baba Mando, ajde ti nama pokaži kako ti to keklaš i taj svoj bod. U redu, ja veljo. Evo ovako, diko moja, sad da završimo ovaj red. Sad ide ovako brzo, ali to ide po početku sporo, tako da se ne moraš ti tu nešto posebno očekivati da će to ići brzo. Jer ne ide brzo u početku. Sad, ja to tebi pokažem. Ovdje imam drugu vunu. Ova je plava, sad ne znam da ćeš moći vidjeti to. Znači, počinje se ovako, ako možeš preko prsta ovako nabaciš, kao ovako, vidiš. I onda, kako bi ti rekao, vidiš, znači, staviš oko prsta, ovako, i onda preko ovoga konca unutra, znači, ovako, ne znam, i preko ovoga konca i onda šta hoćemo? Doćemo da dobijemo ovako. Znam li vidiš to? Taj konac nije bijeli kao ovaj drugi, ali imamo ovu kukicu. Onda povučeš, ali ne do kraja. Jer ako budeš do kraja, onda će biti dosta usko, neš kasnije moći. Ondak. Sad je ovo uvijek na početku, ostalo mi je ovo previše kratko. Uvijek je na početku. Znači, moraš ovo ovdje držati s ovim maćim prstom, da ovim držiš i onda ideš ovako ispod. Viš, ali vamo nije mi ostalo dovoljno dugo, nema iz toga ništa. Sad, razvukli smo, opet da probamo. Znači, za vas što planirate da se udate i hoćete da svekrvu da je pokažete kako ste vredne i kako znate, ovo je za vas. I onda gledajte kako baba Manda radi, da možete vi kasnije njoj reći, viš, i ona će ti odmah reći šta ne znaš. Znači, hoćeš da staviš ovako preko prsta. Možeš preko 3 prsta, ovako. Aha. Onda sa ovom drugom rukom ubaciš vamo ispod, znači ponovo ovako. I da napravimo tu, kako se zove, kao to je omča na neki način. To je prva i sve počinje od toga. Ovaj konac nije baš nešto dobar za plavi, pa se... Kad smo to napravili, onda staviš među maći i prsti da se zategne, a sa velikim prstom se potegne ovako. Viš kako provlači se vamo. Ide ispod maćog prsta. Sad tenzija taj mora biti, jer ne možeš ti drugačije navući. Onda provučeš. Aha, i to je druga. Onda i opet. Druga. I onda samo kukicom ideš ispod. Pa 3, pa 4, pa 5, pa 6, pa 7, pa 8. Vidiš, Manderja, nije dobro. Obrnuto je trebalo ići. Jer povlači ovu što je kratka. A to vam govori da svako griješi kad uči nešto novo. Nema onoga koji nije pogriješio. I onda ideš, znači ovo je trebalo biti obrnuto, da vuče ovo, da ovo je trebalo biti stvar duža.
napravit ćemo ponovo. Ako nije dobro, ospi. Neće mu krv poteći. Jer ako se ti nerviraš oko toga kako je to nije dobro, kako ćeš ti onda kad dođeš kod svekrve, pa ona će ti krv tvoju ispiti. Pa znam ih ja. Ona će tebi svaku. Imaš test, ima one koje su dobre, ali i ti je malo. To što kažu dobre, to ti je malo. Znači idemo opet jedna okolo. Evo da vidiš ovako, napraviš kao okolo. Povučeš ispod. Evo ga. I onda sad ćemo ispraviti ovo, jer ona je bila vukla, kako se zove, sa manje. Sad je trebalo bude, sad ovo ide sa klupka. Ova treba šta ide sa klupka. Nisam sad, nije bandera stegla skroz. Ovo ti je, znaš, ovo ti je mekanika. To ti je kao kuću kad ziđaš. Jer ako ideš skroz, onda će biti dosta usko. Nema šanse da pa prvi red izvučeš. Onda ideš. Jedna ide ispod, provučeš, to je jedna. Druga u stvari, ispod, ali moraš ići skroz do kraja, jer ako ideš sa vrhom, onda će biti, kako se zove, očica, uska, pa neš nikad izdurati. Treća, četvrta, peta, šesta, sedma, osma, deveta. A ja ovdje držim, viš kako držim, jer moraš držati taj prvi red je najgori. To nema. 10. I sad ideš koliko ti kaže bod, ideš toliko puta. Prvi red je najteži. I ako bude usko, nećeš, imat ćeš teški je muka. Zato ti kažem, ovo ti je vrlo dobro ako se spremaš za dotu. I da se spremaš kako ćeš ti sa svekrvom. Ako izduraš prvu, niko ti neće stati, nema šanse. 10. Sad, ne znam koliko hoće da ne duljim, znači 10. Kad to završiš prvi red, onda idemo, ja obično držim i dalje ovdje ovu očicu, 1, 2, 2, i sad Veljo kaže, sad ćemo prebaciti, počinjemo drugi red. Ja sam ovdje prebacio. Znači, to je prvi početak, je strašno zeznut. Sad ovdje samo malo. Sad, hoću da ubacim, znači ne prebacim preko ovoga, to mi je glavno, ovo ide sa klupka. Sad ovdje hoću da bacim i idem u... Vidiš, ono što sam govorio prije, ako je usko, ma nema šanse. To je isto kad malter stavljaš među cigle. I ako nema onoga otvora da ima recimo cenat ili dva, ako cigle jedno do druge blizu, nema šanse da ubaciš malter. Možeš zaboraviti to sve. Tako ti isto s ovim očicom. Sad, onda idemo, opet tražim gdje je. I vidiš kako se počne. I to je sad drugi red. Diko moja, sad ćemo tu malo stati. Edelj Mandera pročita jednu priču. Na brzinu. I onda moram ići. Ćao. Ima jedna kratka priča. Ovo je iz uvršaju sjećanja. Da Mandera pročita jednu. Ajde, ova se otvorila. Napisa, znači uvršaju sjećanja, Aleksandar Mlinar, Vibro žaba. Ovo je napisano 11. jula 2020. Kaže ovako naš Aleksandar. Neđe 1984. 85. tije godina prošlog vijeka građeno je naselje Barce. Blaško je bio glavni mašinista za Vibro žabu. Teška žaba oko 350 kila. Ganja on nju neđe do Marende. Skrenuo zero pažnju i ode žaba sa visine 2 metra pravo dolje u baru. Trče kod šefa i viče, tepe, utekla daba u vodu. On muca. Odnosno tepa. Kaže, ajde Blaško, gdje će žaba nego u vodu, reče šef. A Blaško veli, ne ta daba, tepe. On je mislio da je jedna žaba, a ovo druga žaba. Eto, to ti je bila jedna priča, ali ono je najvažnije ako se spremaš za udaju, onda ako ono što ti je Mandera rekla i nemoj nikome drugome reći. Znači moraš naučiti da barem malo znaš kako se kekla, jer ako uđeš u kuću,
a ne znaš ti sa rukama. Ne pitaj me. Ne pitaj me. Nije lako. Nije lako. Ali svaki put pomalo sad zadatak za vas sve. Ako hoćete, pokažite babi Mandi kako ste napravili prvi red sa vašim kukicama i keklanjem, pa da vidimo gdje ste. Idemo dalje. I djeco moja, onako kako sam i zadnji put rekla, če god da ste u ovome svijetu, velikome svijetu, primite veliki pozdrav vaše babe Mande. Idemo dalje i nema stajanja. Strpljeni, spašeni. Živjeli mi.